ये देखा से कोले तो जो तो जनरल डिपार्टमेंट लगा तामुल फ्रॉम आसदे ओ तो साफा नकरे साइड टीवी तामुल आसे अरे तो डिकन एकजन प्रा साफा करकेना दान लगा केना आसे तो साल तो जा साल बस्ती मन लई केना तो साफा करसे अरो तो पिछेती डेट 26 5 months 2025 Diconis youth member milai kena itu tamul 1000 lagai kena sadi che bishi dangwar ase after 10 years picheti to goti pai jabo Pai aro itu fishing pole itu fishing pole to itu charge laga se jasal 5 kg dal chaite 5 kg dal gana 30 kg mishna olai kana itu sal 2026 good friday di Basti man sob milai kena khaise de bad milai kena enjoy korise good friday ara itu salpi dikon khan pra 4 kg kin kena dal kena ase olepi itu to sob karne ase ja sal itu sal dikon khan pra kin kena dal ase olepi charge man sob karne ase de